Twina andu wengi muno guku wetu Kenya mai na ujuzi mwingi muno wa kuvota kuruta wira. Ugu andu acio nio tureta tondu tue in TVET tuthomithagia courses cia moko nigetha tukorwo twina andu aria marutaga wira mararuta wira. Koguo andu acio nio tureta institution iri cietu mauke tumarorie tuone uyu angibewa certificate ya kiwango kia level 3 kana angibewa kia level 4 woguo tuthie riu tukimagradeaga tukimenyaga nginyagia level 6 na level 6 ni diploma. Riu aria tukuthie na mbere tukiasesaga tuone uyu ru ni mwega muno no abewe diploma wanayo ni tukumaba. Koguo umuthi nitu ambagiriria muvango o sponsor tweni African Development Bank guku tukire Kabete National Polytechnic nigetha tuvote ku assess aria maguka mbere 1850 kuma Kenya ngima. Acio nio tukwamba turorie tumarorie tuma assess na twina arimu wega muno mathomithitwe na makavota kuthondeka tools cia kuvota kuroria andu acio nigetha tuvote kumava certificate. Ni tumasagura uria guka mbere tariu uria tondu ni twari ovoro uyu uria ukurauka guka rucio kirauko athie sukuru ciothe cietu acio nio tugwoca. Koguo tue tutina discrimination na twina uria turauga ati uyu ni tumurutana bara ni uria uguka mbere nikio guka tumwose na tumwikire database yetu nigetha twambiririe kumuthomithia na marithi ni makuringana also na level iria mundu akuassesswa. Auga tuvotete kuthomithia Kenya School of TVET na tumathomithitie kuruta wira ucio wa kuassess wa kuroria na tuka develop nginya tools na mai cio. Koguo National Polytechnics na masukuru maria mengi maikuo twina moku na guku mashinani twina andu acio tutrainite na ni tumatrainite nigetha andu aya mauka twina andu mai na ujuzi wa kuvota kuma access na tuya matrainu nigetha mavote gukorwa nio maramenya uyu twa access na tools ino na ni tumuiga level ririku. Koguo andu acio special tigaru ari more mathomithagia kawaida twina andu acio matrainitwe wa nundu wa wira ucio wa ku access andu acio mai na skills.